Novo, organski divlji origano, Karvaksil, ekstremno efikasna, patentirana P73 formula. Jedinstvenom mešavinom nekoliko sorti ulja divljeg origana dobijemo najpotentniji proizvod, Karvaksil. Preporučuje se za prve simptome infekcija, bila ona bakterijska ili virusna. Otklanja preko 30 vrsta bakterija, virusa, gljivica i parazita. Deluje antizapaljenski i kao antioksidans. Karvaksil je jak antioksidans, 4 puta jači od borovnice, 5 puta jači od vitamina A, 12 puta jači od pomoranđe. Karvaksil je efikasan kod infekcija disajnih puteva, alergija, kod urinarnih infekcija, kandidijaze i stomačnih tegoba. Deluje i na viruse i na bakterije. Klinička ispitivanja P73 formule ulja divljeg origana su pokazala da P73 formula ima dvostruko bolji efekat u odnosu na sam Karvakrol. Jedini organski divlji origano u mekim želatinastim kapsulama. Infekcija kad se desi, Karvaksilom je raznesi. Karvaksil, efikasan protiv infekcija bez injekcija.